Alhamdulillah harakanmu tua Sabohna subah kali lun baca Anu mi cucu dilegu pegah Pomangon ayah ubah abut gubah Be lalo nu'mu tua Jibuh ku imu munata ake mata Yo lagi sehat jut imu munata Lun but kutubah di lun mujanjan pinang Mujanjan di lun pudat tulam dakwah Mujanjan gure ba'mu tua lunja baca doa Karena nago jak bambut lepo magon ayah sehingga munoku ulah ake mata bukan le tayang alun kalantiwa tayub pada kunong gulawa habani bafon tutol lon kubah Gure mutua la ilonarika Bukole tayang lung pandang bulun Ku bita dirun wate gurhana Yo karap uroraya aji Bacun kamu kun Kajuti kurubun Jinoja amita Pat na mantawang wahai orakan Yalmo agam yang raya-raya Kajiblo kurbun untuk kurbun Wahai orakan Mudan khabaran dalam berita Karena urorayanya Wahai curbang Hari raya kurban kepada gata Jak tolong fakir dan miskin Inangan agam yang nak kemudahan jalan bulannya Rayu dan fala nikmat batuan Urung darmawan di dalam dunia Getulung fakir dengan miskin Inangan agam fahla bak Tuhan melipat ganda Masa Nabi Ibrahim di Sambojan Itulah kejadian mula pertama Tampe ke kurbun anu gutayang Perintah Tuhan pakre bancara Hanjut tapugah, hanjut mulanggar, hanjut gutayang, tibijeh mata. Terpaksa Gusi Ismail nyohnyan untuk perjalanan ibadah hamba. Yandom di Nabi getembar korban. Kubita tayang tanging anu na Nabi nu pegamba anu badaan firman Tuhan azza wa jalla gata guyusi anu lontayang firman Tuhan menanafu khaba Ismail tuut laju lerjang ayah lon Tuhan ulun tan reda Atu nama perintah tidak Tuhan
hana lol langgar wae ayana Allah gusyok le anu ni ba masanyaan gebale rejang ba angga kirima ba bine pante di sinan kejadian gebayang yohnya ba Ismail muda gata guyusi anu lon sayang firman Tuhan kepada hamba Ismail jawab ayah lon tayang karena firman Tuhan ulun tak reda bah putuh daku di ulun Tuhan asai be melanggar dengan agama. Nu asa suki Nabi masangan rela berkorban gapnya nampu yang nangam gupiki kenang taku berputuh mekan bek sakit sayang Ismail muda. Laju Ismail ba ayah nu putaan nu sud baje kotang laju ngan sigra wahai o ayah yang talun sayang meno kabaran dun ba berita yo bajelun yang tatu sayang nu puor jang kepada poma hanalun tupu yang meno macam halelun riwa ang kude utangga Nabi Ibrahim alaihi salam ni ba masayan pekerjaan tuma di raja iblis laju lerjang nyanka macam-macam jika Ibrahim muda kakak jakoh taku Ismail yonyan si nyan hairakan yang lain hana nu pati Nabi matanyaan menantawaran iblis silaka Nabi nepubut ngana kenda Tuhan Ismail yonyan hana memaksa an Ismail nepu laju lerjang tekile yonyan nutut ngan tigra bak waten tu tekin nepu jam rejang bak taku yonyan menopu khabar nu sebut Allah Nabi matayan meno khabaran kun berita. Nabi nu takbir ni bamatanyan syukur ke Tuhan azza wa jalla laju lenkeun Nabi Ibrahim alaihi salam menohai rakaan dalam cerita tukin pudu ba Ismail yonyan Nabi khabaran ngan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Alun kun Allahu akbar Nabi matayan
tu kilir jang nu tarik tinggal nu tarik tu kin laju ler jang kaputuh rakaan kibah yang raya nu peloh le mata nabi matanya nu kalan boh tenang ale pihoka kagu koh taku kameng taboh hairakan Ismail yonyan lam ano kata nu syole anu laju onian ni cumlir jang kun Ismail muda muno nu pega wahi urakaan dalam khabaraan muno ku khabar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi syukur kepada Tuhan kalepah ujian Ismail muda. Allahu Tuhan menan kejadian yo tabo mata Nabi Ibrahim Nabi Allah dalam sejarah inawang nadua Nabi Ibrahim Nabi Allah dalam sejarah inawang nadua sia-sia tisara rupa terjeda di Nabi Allah inawang pertama di Nabi Allah inawang pertama. Nabi Ibrahim Nabi yang halim Rabbal alamin Yusi anna Nabi Ibrahim Nabi Allah dalam sejarah Nusi anna dak putuh taku perintah Allah Nabi tak baga bana laksana dak putuh taku Ismail megah firman Allah nyana laksana hanan pate syaitan matanya gunung rayuan jadi pedaya hanan pati ni ba masanya gunung rayuan tandur jana Nabi jalankan firman Tuhan laju masanya nasianna Nabi jalankan. Putu taku Nabi Ismail karena tajam sekin hana bandesa kaputu taku Nabi Ismail karena sekin baku nyal tajam raya guplah le mata le Nabi Ibrahim kala jogengin yonyan anuna guplah le mata le Nabi Ibrahim.
setan kacalo niba masanya laju lerejang hai diro imata setan kacalo niba masanya diro lerejang dengan imata hanan pate nabi masanya perintah Tuhan nabi kerja hana pate Nabi Allah nasi'anna Nabi Allah nasi'anna sebab nepati yang perintah Allah suruh dan tegak dan tak ada agak sebab nepati